دارزاندن افتش گلکی گرینگه دوی آلده مثلا تشتا هر استجی مثلا شمته خواستن به تایبتی جنیل کوش دست داعش رزگار بونه تنی به درکتنا لدروی ولاد تنی بخواه فکراندن تنی به مالبات خواه فکراندن دینه دوی هر یکی دلی ویده دمشی ویده دوی او هرسا انتقامی همی کو حتی یک ایسان ایزدی یک جنا ایزدی یک کچا ایزدی دست داعش ده همی دوی عمل کودره بن عمل شنگانه بن عمل کامپین باشوری کردستانه بن عمل اوروپا بن عمل کودره بن دوی او انتقام او هرس دلی ما ده همی کو خبات بکن کار بکن ایرو دما کوشنا که ایزدی درد که بس راگهاندنه و قالا و هو فيديا داعش دكي دنيا عالم جي تأثير بي جبوبي اكيشي براستيشي هيفين ما داخوازين ما او اكو ام بكبن فرقه بين سياسة حكا لسلمتي ما شاندن هاگر ايروكو دقناتك عربي لنا خازن كو ام راستيا داعش بيجن اف قنات كيشي بتايبتيشي مثلا بيجن قرداي هناك جهات سياسية هاگر ناهل ام حقيقة داعش راستيا داعش بيجن او زوب زو نهي اللي منكو ام داعش دارزي يجبركو يكو آليكاريا داعش كرن قلقو نها بلكي قلق وسا بفكرنكو ام بيشن داعش چاوا وسا مزنبو چاوا وسا خوربو چاوا هرتش دابر خواه هگر نب آليكاريا دولتين ام بيشن نب آليكاريا دولتين نافنا تويبايا نب آليكاريا دولتا وكا تركبايا كو آلية لوجستيك دا آلية جبل خانة دا آلية سلاح دا آليكاريا داعش شكل هاگر نش آليكاريا ام بيشن امريكا بايا كو هريز دشي مثلا دا آلية سلاح دا وان آليكاريا داعش شكل ما داعش من چاوا وسا هوقاسي خورد بوباب سري بي جباكي دا هات باشاندن تشتي كو ام دبيشن داعش هاتا بهز كرن داعش هاتا خورد كرن وداعش بسر بي جباكي دا شاندن شبوكو داعش نكاري بو هدفي خو ارمان جي خو بيك بيني انا ها بشتي كو داعش دوار فيزيكي دا تيك چويا دخوازن بالرباز السياسي بيك بيني دبي ام هموش دفرقه بالسياسة دبل دبي ام تيكا اخا خوند براستيجي دبي ام للشنقالي دا خودي للناس نما خود الكبن داعش دشنقالي دا خوست ازديادية تنبكي داعش دشنقالي دا خوست ناس نما ما چانتا ما بهوريا ما ام بيش جهولي لسروي ارضي لسروي دنيا الراكا شبوكو ام بكار بن حيفا خوا وطولا خوا راكن شبوكو ام بيجن ام وك ازدي بچانتا خوا بجلو برگل خوا ام بيجن بزمان خوا هنا دبي ام لسر آخا خوا بن دبي ام لسر بيرو بهوريا خوا بن و ام درج بتا كوشني برندن لانا زيغي ام شخص واندا همو شهيدي فرماني تاكوشيني ام بيرتينن نها افهاني لكا هاتيا درخستن جبو روشان اخسيري كا هاتيا رزقار كرن و ايكا حتان هجي تينا فروتن لدست داعش دا ام حمود زانن كا حفكار داعش مالا برزاني بو ما سوزا خوبيكاني ما طولا جن و كتن ازدي راكت ما داعش تكبر ليه مايا ايكا دستوي لفرمان دحيا والفروتنا كتو جنين ازدي دا مايا ام وكا جنين ازدي هذا كوي حسابي بيبدا امي حسابي كتو جنين ازدي امي تايبت مالا برزاني بخوازن و امي حتى داويجي تاكوشين اخوا بدوام بكن جبونا كا ام حمود زانن كا جنين ازدي داي كمي ازدي تايبت كا جتشن و اولا خوا باوريا خوا جلو بلكي خوي سبي و سر عادت و تقاليد خوا جيان دكرن چنتك داعشه بداره زوره که الزمان و چند آوان تقالید آوان دور بخه اشکنجه پر مزن که بوان داکشاندن که تکه 10 سالی 9 سالی و سره که هراو لسوکا رقاده دهاتن فروتن تابی و روژه که حساب آوان اخسیرا بیتا خواستن و دسته جنین ازیدی بیتا خواستن واجي ما اوصوص دايا جبايك هراج لقلكرنيرا قتل عامرة كرينو فروتنيرا رود ما وك ياجا شي
ما افسوس دا جبونا تولا جنو کت که نزدی ما خواب ریخستن که ریبرابو اردگو دگو تنه شنگاله دا سینور دا ما نهشت حتی برقا ما تولا جن و کت که نزدی راکر وقت يجشي الشنقل حتى برقة جبونا رزقار كرنا اغسيرا جبونا طول هلدانا جنون كتن ازدي ما بري خدا رقة وما الوادري بحزارة كتن ازدي دايك ما ازدي وزغرة كن ازدي ما طول عوان راكر وما رزقار كرن وقت يجشي اب صوزا ميا حتى لك جنك ازدي اي اخسيد حتى لك دايك كما ازدي اخسيد لدست وان ده والكادر ببلا الكادر ببلا ببه وكا يجشي امي طولا وان راكن ارسوزا مايا امي وان رزقار بكن وجارك دي لسائل النابي يجشي ام خيراتنا همو مهبانات كن وسباس بله نوها اشغال راستي كما هيا كنا ايش قصدي با يا حجبا يا حكبا اب اخسيري ما نتحنا روزگار كني نوها جي خياما افرمانداريا يا حجي امي بالنسبه بسريدا بنام فرمانداريا يا حجي سلام ما جبو حق جنك يكون نها دكانه لدحاضره جبو حق مو جاني ما شنغاله هلبت ايروج ام ببينن لشنغاله جن گیشت کشان آسته جن کو خبر خسته کریه خزانه کریه خبراستیه گیشت آسته کی کو جوابی خا زانه بکن جوابی خا رخستن بکن جوابی خا بپارزه جبویجی الحمد فرمان کل سنگل میشن گاله هاتنه یکو هری گران اشریک شاندیه جنه الحمد بان فرمان کو پیک هاتنه ام بجن تایبت فرمان هفتو چهارم کو جمله چتای داعشی با مسجل میشن گاله پیک هات یکو هنگ زرار دید جن شنگالی بود کچن شنگالی بود لهمبر ام بجن تجاوزه لهمبر اسیر گرتنه لهمبر تمام کرنه لهمبر قرقلنا لسر چانگا ایزیدیتیه لهمبر قرقلنا لسر اولا ایزیدیتیه ام بجن لسر آخا شنگاله او پیلان او قرقلنه کو دفرمان هفتو چانگا کو چتای داعشی به پیشگرتیا دولت ترک یک پیک هاتیه یک وزرای بتیر جنم جبویشی الهندر به فرمانه مدید کو جن خبر خستن که خزانه که خپاراست هزین های لشکری یا خسر آباد کرد الهندر به ام دبیجه کو ایرو ام دیگرن ام بیجه رزگار کرنا بسدان جنین ایزیدی جدستین چتای دانشی ها